lol maya tun tum chu a hma kan lo soi thin to SRS le ramhlun south khotlang te boina kai hnoi bok kha thil dang thil thleng a om le a chumi chung chang chu ron soi kan tum don ani helaya mizo special report group Facebook group a post kan hmuang hi angai ngai in han en le talokila ni som ne pakhat June sang ni som pakwa zandar som pakhat vel khan chan mari traffic point bula heng mi pali te hian an mingi chu a chiar lang lo mai la kan social media kan hu vek to ai ta chun soin lang non lo mai ta ila ni pakhat chan mari wai me executive member ni lai le presbyterian ko ran upa lal som kima an soi sakrona an thom hriain helai mun na hian valu pale midang te po kal khomin chung mi te po chu heng mi pali te hian hliam na tak tur khopin an lo soi saboka heng mi pali te hi police ten man toin an laka hian thubuai Aizawl police station case number ba siamani hetiang nga kutin thlangin soi sakron ang chi reng hi Aizawl district police te chuan thuboi siam tura malak zel an tum mitin film khur tuin kan hriat tirani criminal record nei te hian nadil na employment passport le thil dang hrang a har satnan to thewangin mitin film khur turin kanin cha ani anon tia hei atuar tu te timaila kutlhak tuar tu te lam le police lampang thu chuani ina langa chuan kal mai te ti hi fake account ni ngei tunia member thar hemi special report a tho hian member thar ni chu chun tlangwal pali versus police were en ko ranu patin post soifiana lama post ron siam ve thunga hei hian en le teila bit contest zo nu zandar som pakhat le chan ve vel khan tlangwal pali te chu two wheeler pahni an hoa wheel pakhata in phur te hi an lo watlan ma sa chan mari biakin bul one way ya chuan zan rei to tho tin kual kher loin an tlang maya police pahne form po halo te chuan ron hawin an in pel maya tlangwal pahni chu JIT bula an thian dang te pahni ngakin an loadinga chutia an ding chu police duty po ni lo civil dress ne na om te chuan an ma ni chawa ding a ngain an ron tlan leta ani sual buaita ani tlangwal te hian police an ni ti po an hrebik haulo ani sual buai lai chuan an hnunga ron tlan an thian te pahni chuan an ron nang chinga an ron pui ve ngala chutia in sual buai chu pusom ki ma chan mari ko ran upa chuan ron thel atum chu tu ber nge po hre chuang lo chuan in sual buai tanana na chuan an lo nek tel ve ani chan mari mi puiten ron nang ching ngalin patni an tlan che ngala pahni ro an tlan chelo anin thlafel nu atlangwal ho chu an ria khom tumna in atanga ron hruain heti hian ti mol pho an ni zuita ani aron ti vele thunga hemi chung chang hitlem kan soi belang Facebook lama te le WhatsApp lama te tu nangai thil theng hi chu kan hu zung thei to mizo hi chu kan makang reng khopa mi ti na lama thledual mai chi hi kan nia hemi chung changa ka ngai tuana thil lo lut pakhatum chu mania SRS le ram south khotlang te inti boina chung chang kha nia khata khan SRS te kan muthiam lo te hlek jok ni na langa anol puya kan ngai dan han thlirin chuan chu bakaram south lampo kha wemeleng khom ti siak na angchi ate SRS atanga duty an nei represent an niang chi te khanin nuk dok rum ane ti khan an tlangwal an veng chung tlangwal thawang na takin an hawani ya dikna niya an hriata chun hoisen takin an dinga makha kha lomom khop maya chuti rual chun khan thil ti khan tlema ngai to na tlema ngai to thui vak lo tlangwal te effect engeng anei don ti khan lo ngai to tel lo deuh nge niang o katia khatiang boruak vela wang khan ramhlun south tlangwal then khat te hi dan chin to kan lo hrilo ani mai lo moti ngai to thei deuh mai nin ka hria
SRS mo khatiang NGO wai me pok an hlau hle nem khatiang ke manin kan in chingfel the lom mo ke manin kan om the lom heng ho hi kan hlau hle nem tiang ril rupu kha an lo om pha dai the ani ei poi khop maya kan dikna mi thin khat dikna hum hal kan tum lo ta hian tlema fingwar vak lo te kan ti pong por the ani ti hi a hriat ruak thein ka hria ke ma mi mal ngai dan ni chu ani ye ka ti kher lawa thil om the ni ye ka ti ve mai ta hemi chungchang bi ka hian ram hun south wai me khotlang nu le pa local council te wai me MUP MHCP shoi tu ten thu chhuwa intro man siam ni somni pani ju ni somni pani khan thu chhuwa intro man siama chu chu heta video a heng kanon tilanga tlang pui zor zor han chiar taila ram hun sar local council le all NGO meeting chon hetiang hin thu chu an siama veng chu mi pui ten zom theu turing kan in nge ne pakhat na veng chung mi tu point veng pon emo veng chung emo boina le midang poi soilo te kut thak na thlen anom chuan danang ana tak ashem an ni theinan malak aniang patnina hetianga thil dom lo a thleng ani chon veng ming ti hliau tu te chunga hnuai miang hian malak aniang sub number 1 local council malak na in veng chung mi ni na hli sak le veng chung atang hno chu thlengin malak aniang patnina wai member an ni chuan wai me hroi tu te malak na in wai membership fee pek let le an ni anga ram hun sat wai member an ni na a hlo nga lang point number pathum na hian veng chung in harsan na kan to chungchang a hetiang hin veng chung a tlangwal kumsom panga atang kumsom ni in ka te ko khom ni se an tia a hmuna hin ram hun sat wai me hall an ruata ni som ni panga ni sari le ni gat june tha tun thla ni chu ni som ni panga ni sari le ni riat zandar saria in fui ho na te an nei don nin na langa ram hun sat khotlang shroi tu te le NGO shroi tu te an ti ro pui khop mai an ti tha hetiang hi veng tin in fui thar na te nong changmo in zir tir non na te tiang hi nei thei theu tai la tin school a po han soi zau bel lok tai la school train khat kholaya te kalkonga te basa te po mizo mizia kan ti nong changmoi tak no pang school no pang mizia tura kan be se ang pulo thrin an omani a school ming mal taka ron soi fok pon om thrin school a het yang chung chanchin social media hen school no pang te chanchin moilo tak moilo han ti mela kan be sen phak lo na te ron soilan thina om thina het yang hi school a te ke mani in chung khura te kan ei zon na hmuna te le a khotlang chi te point nung chang moi le om dan tha inzirti na hi nei tam le zualila alom om don khopin na hriata tin thil pakhat kalo notice book chu khami ram hun saw le chan mari lampang te ai buena khan an tlangwal te zinga pakhat khan handcuff kha bun tlat maya he hindi ram dana chuan accused te emo khatiang chi kha court in a convict malo chuan handcuff kan tiang hi mizo chuan handcuff kan ti mai ta handcuff ang chi hi in bun tiang o thia thiang lo ni heta hian kan police lam te po ka dan ang zelin che theila film khur tluk chu om lawa ta hian dan thru la che thi mizo hian kan ching riau maya hei hi ti tam lo ni se a thakopin a hriata tin kan soile du pakhat chu mizo mi nol pui te hi dan le dun zom kong ai ngan that che khop maya tuna kan tlangwal te po hi atur tulam ko ran upa lam te khachuan an ngai dam ni in an hriama se wai melamin FIR an thelut ta an thelut le ta thowa tiang chi te oma tin social media page on in ngai dam tho si enga nge FIR ten thelu an future an ti chevek ani etc kha tiang chi kha comment le post om ve boka soi du chu heng tlangwal te hian duty an omemo omlo emo zan rei ani emo dan chu dan ani ang khan zom mai ta se ngai dam ngai hian an om kherangem ngai dam dil ngai an om kherangem hei hi mizo mi pui te hian kanin en fia ngai tin
mizo te hi thil tha ti nia kan in hriat chuan kan lo lulul ma khop maya antinan in khom bang le natlang mithiral thleng te poiniang heng ho hian motor an hlau lo khop mai mak dewani thil tha ti nia kan in hriat hi chuan dan han pal zut mai hi kan hre tlat lo hi kan sim wang ngai chuan a topa ka soi du chu heng tlangwal te hian dan traffic rules kha bo chhe masalo se chuan tuna hian an boilo ni mai tur ke mai se beach